Reka dukomeze rero na za nyigisho zacu umunsi ku wundi. Madamu, ndakwinginze mu cyo gisanzwe cyo kurya, ndumva nshonje. You need something? Hari icyo ukeneye kidasanzwe? Kanze nkwereke. Turaha. Jugunya amafaranga. Rayije no cyara zikandagiye. Mama rwose bireke. I'm feeling pain. Madamu rwose numva ububabare. Wowe ukankoraho. Ntaso. Ubu none uri kumva ububabare. Ibu uzajya uhora ubyibuka ubuzima bwawe bwose. Ubu ubabara none. Mama rwose ndakwinginze. Ha. Ibaze na ya mafaranga arayatora. If you ever touched me, no? Ukongera kunkoraho. Cut your hand. Zakata ukuboko kwawe. Uranyumva neza. Musabirizi wa fake gusa. Horakora ku bantu bose ubonye. Ibaze twaramukandagiye tumusigaho. N'ubufasha twari tumuhaye turabwisubiza. No issue. Inama yarangiye neza nta kibazo. Mwamaye ikidasanzwe cyo kurya mu abagabo mwe ko nshonje. Your hand. Ukuboko kwawe kwabaye iki? Sir. Nakubaho. Hari uwo ncire bugufi yango agira icyama w'umudamu. Kuboko kwangira gukandagiye rwose ubu ndumva urimo kubabara. Kubera ikiza muciraga bugufi kuki udashaka akazi. Nabuze wamakazi rwose. Rwose ibi byose ndi kubikora kugira ngo mbashe kubona icyo kira mu nda. Akazi karabuze. Mbasha. Gira ikintu umukorera turabe. Naboneka ngo gira neza wigendere. Nawuze ejo uko buzira bimeze. Uyaje hino mu modoka. Aza kugira icyo areba mu modoka nkuko boss yarabivuze. Barebe ko bagira icyo bafashura aha. Biraherereka turore. Nizanyigisho ziwacu muri Revolution Studios. Production kuri microphone. Yazanye amacupa rwose igikarito hano razana. Na company mvuze kuko nayanyishyuye mwayo mazi. Ubu none reka nkubwira wa mugabo. Ask for money. People will come to you. Ngongera kuvuga ko nakazi ufite. Abantu baraza basaba aya mazi yawe. What about money? Amafaranga bari buguhuvana muri aya mazi. Wongera uyasubize muri aya mazi. How your life change? Ubundi renga ubuzima bwawe burahinduka. Bagura ugura nawe ubagurisha nta kindi. Kongera kuvuga ngo nakazi ufite ndakuremeye. Baramuremeye amacupa 10 nangahe. Ibise birakundara. Umva amazi yo kunywa sha. Turi babiri haradukira amacupa. Ngabo batangiye gukora akoramo. Buri umwe azatwara icupa utwaye abiri utwaye rimwe. Dore ko izuba hano riba ryanatse. Amazi baragiye barayagura ngo ngwino urore. Aho twicariye ku muhanda. Mu gihe twasabirizaga dukubitwa intoki, amafaranga arimo barayatuzanira. Vuga ngo akazi karabuze ngaho mu kire yaturemeye. Uyatangiye kubara amafaranga. Ijana kurindi igihumbi ku kindi, imyaka 2 giciyeho. Mu kiraraha nyakubaho. The loan recovery. Babishyuza inguzanyo bari hano. We don't have money to pay. Ko nta mafaranga dufite yo kubishyura. Don't know what to do. Sinzi icyo gukora. You do one thing. Urabizi icyo nekereje? Sell my car. Gurisha imodoka yanjye. Get money from it. Ubona amafaranga avuyemo ugenda ubishyure. Sir, this car. Iyi modoka sikanje. Umva iminsi myiza niza tuzongera tuyigure. Yitange twishyura inguzanyo. Wishyuza ari injiro. If you can't repay the. Niba utarushoboye kwishyura inguzanyo wayifatiraga iki? Umva amafaranga yanyu ndi hafi kuyabona rwose ngiye kugurisha imodoka yanyu. Repay your loan from the money. Nishyura inguzanyo yanyu rwose. Car is also fine. Imodoka byaba byiza. What nonsense is this? None suri mu biki? No need to sell. Wowe ntabwo nkeneye kwigurishwa. From today. Ubibaye yanjye kuva uyu munsi. Pay the rest money. Ahubwo muzishyura hasigaye. Twishyura hasigaye. Car is worth. Imodoka ngenda muzi ukuntu ihenze wowe. It has no value. Wapiriya nagaciro igifite mwayigenze. Definitely. Ubu turayifata nk'imodoka rwose ukazi. Wapi imodoka irakomeza ibiya nyirayo. Who are you brother? Wese urinde. Tell me your price. Umva mwembwira yo wishyuza ibintu bireke. 50 lakh rupees. Ibi miliyoni 50 hano ndazishyuza. Sawa. Ishyuza miliyoni 50. Nasoni mwigira batanje ngo mujyara mu bintu by'abantu uko mwabagurije sha. Yo mutwinyinga muziduha ngaho cyane. Give me the keys. Sani urufunguzo se. Hari waje yishyura. Sawa noneho. Kuzanyo turayishyuye. Who are you? Urinde wowe. Why did you give money to him? Kubera icyo umuhaye amafaranga. Maybe you didn't recognize me. Ntabwo uri kunsobanukirwa ariko umunsi umwe yaramfashije. Ubwo wambwiraga icyo gukora. But byahinduye byinshi mu buzima bwanjye. Ntabwo ngusobanukiye ariko. You came to the park. Waraje rwose muri pariki igihe kimwe umereza amacupa y'amazi. Urambwira ngo ikiva muri aya mazi ngomeze ngishora mu mazi. Come to you. Will give money. Abantu bazaba guha amafaranga bafata amafaranga amazi kuva kuri wowe. Ikizava muri ayo mazi uzongera ugisubizemo. Ubuzima bwawe buzahinduka.
ibaze ya nama twahawe. Did the same. Umva narabikoze nkuko wabivuze. Once in whole India. Uyu munsi rwose ubuhinde bwose ndabugemurira amazi. I remember. Ubu ndabyibuka. You have grown so much in less. Warakuze cyane mugabo muri business kabisa. Yes. Sinabyibukaga. Just because of you. Ibi byose ni ukubera wowe. Wanted to meet you for so long time. Nifuje guhura nawe igihe kirekire. And I came. None turongeye turahuye. Naje kumenya yuko uruganda rwa rumo ruhomba. Bityo ndavuganire kanze nkwishyura neza wangiriye. Yo. Urakoze cyane. Subirana n'imodoka yawe rwose. Wagize neza kungirira neza. Ni neza itibagirana. Warakoze cyane. Reka mabwire nawe mugire neza. Ejo ntago muramenya aho ubwira bigeze. Nyabuneka tugire neza twigendere. Nta wamenya. Nta wamenya rwose.